TV Badwam kase na ha na bema kwan na no pay ye de asie ye da sebra na so no sia bo apa ho nti Awurade mfa nkomra asomdue mu sa wonya hyenkani dia utimi hwe live e Facebook/Adom TV wo office nso a oko Go TV channel 119 na DSTV 280 ubenya ya hwe oma hine kwabna santen so ejina ne na so e wo ha ye hyase be me na me mo akwaba oh me jesu e bia boko hey lumba nyuma na de veze nyuma lumba hey o di ade akoto public space we just want lumba nyuma chia sara ma me ya wajoso o si na tad na sherefe oh okay sara so ho efe ana ni t-style no if you don't know any mbusa dodo sa ahoche ni hia and nyoma itimidi bano no ahoche ni hia and nyoma itimidi bano omuna akra na emuna jonna mi na kusu but onyame be ya wasa wayempo awie jodimia beduni ebeneze Diodia bedunia entisa ebeneze me dini so okura omo 40 days ni no no do nyamo okay eh so ne so ntiminti ono ewoni di enem ewoni di enem ti se wo hey if you magwata bagru na sa wo bra e bi na de bia fast e di on tiana sorry ba me fa say ya ma che obia aha e Badwam na Adom TV multi TV so make out say e free sabre kopem say no nkono bo e fi amankwa di kan yi wasotire ye nyina ya sede se ye dwene o man Ghana ho wo de wadwen kire ba me so be de wadwen kire ba na eboa e ma bibia ekokama e de ma o e ma revi se na juada no sister Sandy be a guy professor EK wala se so betrase sa so na nkomo ahodo so ho ansa na akwasi nsia eye mamponi de hie so abomoden ade eye asemedical bro eno achi ni ewra empensempensem mu nkomo bebre na akoso na otwe wiye ene enne dai kura ne ma akoso eno ane eno achi dem se man shoda antin sempa bi asatanka bi a mu news se eko monitor moto we hono esi nipa ba ko ahwere ne nkwa you know nti asemo eye bibi e wo hono ahemachi New Town ka mi di anim no moto guys bi akwa bi mpamcho mu ntia miskra masua de moto guys ni bi okwa no atwa no okwa no atwa se na obi ye call no road down me so urgent say akroma simple as a movie oh me say say akroma obi anso happy so me say omo ayifo no ka ye fo so bi da ho no yebo na promo ko da o de ho afram to akra babu obi hunu me say say akroma ade ne tiny pan so o ye call oh Charlie you see guys now too smart. See, I hope police here the cry ya fan dey ko. Me say me akasa me take am me shocked with how omutimi go close up. Obeje monitor wa especially at motor o station. Oh, and you mirror na o kwa so mo system ni mu dada. Nti wo kwa na glasses no down there. Me say why na that's one any one how. Let me why na chura. Oh, or the beko. Ti no an sa wo take care mo see at trotro see at taxi mo ye ko a fabra won say asman ka be ka no trotro for no mo say me decide say mo so mo di phone wa abontensa ya ji ko o obeje kura me say si na o twu fufu mti no ma bi wo e betimi avoid e no ma no bi wo no ma e betimi avoid me sra insu so to a porto zudo na so na shemu makama shishemu makama nti so onim kwan so a udu ba bia nso tata no e careful next obetime si king be na akofa se foforo so di abro and then my friend jawa dey me be jawa na fia kan twetwo no ye no kwedie no improve ye no kwedie no as ankrankra as enyumaku as oman ye improve ye no kwedie no because no kwedie no e form brebebrebe nyina ye no kra ye o brebebrebe na wankaso abrabo wankaso adwuma oman a otim wona ebu man no brebebrebe where position brebebrebe ni nyina ye enkontompo ni tro a yama no many yesese no because na no da mekai de bia da meka enne Ghana no kweka na akogina baby a ogina any interest I will serve ansa na what made no kure and that's dangerous for the development of a country timisraw mia woni na otwe I see me kopem na afi mu ni nyina ne ento aso nkosa no mia woni to improve on your honesty so babo modi etima no kwafo wo wa ye no kwafo bia no bibia ne ho a okotokro nkasro da
utwa try so utwa to aso saa it is do akwache afia man kwa abo so de ene ma bi brana ma meso fori baba ko ubenu hu abrabo ayo timisrewa yamye no kredie no enye a priority to us ya oman a yesoso nkontompo ni trodie so ama no nya abasobode ne nimunya mache no kwafo anopa mitie sofo eski enipa edi no kure wa abrabo mu no omumu my victims in this country no kure kaf ne no kredie no wo mum no akọ ahohiehia mu ama kontompo ne nyoma ensem fata edi nkuni adwene mesremu a momye pesa antuma ne bi mfra na eme ni mu emrenya mesema odo to jodo bekata de bre ba ye kwan ane de bro the new crusading guide say AG holds talks with World Intellectual Property Organization boss in Geneva. Big one, see something, say something campaign intensified. Enim Hanum so say Takwa Insuam MP donates 30 motorbikes to electoral coordinators. Ono nemra ne se epe papa bra. Se epe papa bra. Se epe papa bra. One way. Daily guy say I am Kufuor's seat nurtured by Nana. Baomianso na kase campaign de ensemu piepie mo ba in fact ero alankoje chairman tibini so nim kran kasa o kan en kran kasa na kasa ba wo say yes the campaign how call kran nyina no deba hodo nyina no so kan kran na ma say na ma say me ni say papa o tin kran sa nti e do mo say even in the campaigns o mo man who the relevance of other languages in Ghana. Minister exposes Ablakwa's fallacy contract. Ablakwa also kasa sa ne ye maame eslo so say kasa be a contract ja was ma sign 48 million fabre all the abase ma sign contract na obeka watch it fabra ne hwe. The new publisher LGBT bill blackmail and MPs fear rights groups angry government silent Ashanti delegates connect to Baumia and Napo wins Africa role model award. Republic say NDC MPs join Buffer stock demo and Ghana, Zambia sign agreements to boost ties. Daily Graphic, Anamedi AV. Daily Graphic say African states need trade partnership. Zambia president, and we say era just on so one say Zambia president so Ashen say Akwenya bitima I was Zambia. Say the Juma Odibwa Ghana and other African countries no. Ombra Zambia so bitu sa na mono. And government committed to protecting intellectual property. Attorney General and Minister for Justice era when she need this year Godfrey Yebo Adame Anna Akasem. And one of the finest chief executives of more Aban Dr. Bernard Okoboy, and also Akasa NHIS hits 17.2 million membership, highest since its inception. Hey, and I call him Dr. Okoboy no more from Sylvester Mensa Muna near Mami or Conan days. Muna my boy Juma kama. Sylvester ba ku bi ba me fini dey. NDC time American. MPP. Obisu Ajimi. Kwasi akwamu time. Yeah, kwasi akwamu time. Pam. Hey, we don't call another actually more. Okay, so from kwasi akwa to Sylvester to Papa na wo kan wa seminar to Selby to Dr. Okoboy. You've all done well. There's an say you know. To so maybe be a come to the benefit of Ghana. If you maybe one more demand, and I'm refi, you so more from Antem, we should go to their aid. Honestly speaking, I didn't know who are doomed to. Oh, yes. 3 hours. Hey. Say one more Japadi, you know. Show me there when show father, but show Baufia. Terrible. Na me hwe esuni adwadwo no ne na dia wadi yes apre no 3 hours ni nyina akọ okofa no we emo anadmode beba se obema mu ne anwane bi a mattress o maye o mo famu de nanso wajapade papa bi ni nyina akọ wonta de wo manta de books nom na shops fuoi obi ntuma wakọ kra wo ni nyina asai santuma we Ukosina onye ye. Nsa de mo na auto na. So aju de gibe 25 series na obi ato. Kwaba anu kwaje se bia wo sa de kolondu ko wo hye. Eme ayane bobo na de ba beje 20. Asem na abasa no. Asem na efie bia gba no. Oh yes. Enye easy. Efie bia gba no. Enye easy. Se nsuo ba wo fia. Nti yesra yen ho. Yen ya nsuo to a ye hyeda ka se nsuo no to. Ye hwie ball lagum.
ma ho ekọ bi ho eno na ye problem no na nyame so na ye da na se se kwabena se nsuo yira fo obie na electrical shock bi am because ya na eno so ye very dangerous because we be BS so o fridge o TV o niema nsuo no kra no ebetimi what ya se enti ho no na ye da nyame ase wo sa kwan no so enti we de mu nkafra na awurade mu amoneja enkoye na kwabena enra sofo Chris Daku ba Assemblies of God Ringway the preacher ye na me depa na pese me share and I'll say you meet your destiny financier na ya kind of sa no a ya adwene nyina ne say minim se kwabena wo bi nti ono na me hu ne se oye me destiny financier sa say minim yenim obi e bia me say kwasitwum ono na mpese because ono na minim say that's why was kan ti ono na me hu ne sa but preaching ma me hu say nya ne sa obi wo ho a na nye physical cash no but sa nipa no ba wa bra bomu a otimi ya wo destiny financier e wo kwa ahodo bi so na example ma ye bra no wo kọ pastoral school ka preni ho hwi ni wo nya adwuma nso ti bed watua fees ni do obedidie na se na nyame so aso obi daye se wono so yosofo wono so kọ sofu school ko school mu ho no a wachire empa bi se first bed or se second bed sa nipa no obeda so one no enna not as in enna but omwa no kono mo banyina omwa sa nipa no sa 1 year no obedi e wo ho no omwa sa nipa no enti wo so omwura ho na nipa no ba yo se na me no ene be share wo bed me no na beda nsi na no so efiri wanti ase till say nipa ne ka kire ne say so da yese sa nipa we omwa no le ye na oba bedi wo school mu ho nyina aduane esika se ho na oye cross se awurade medase because na odwene se die no bedi because wa ja adwuma and wo ba sofudie school no e die no sika be no benya akofie ode amane maame no ne ade enti sa nipa na ohu no enye onisi onye billionaire enye din kura bi ekuta sawati ase but in a way no enti yen serade se onyi yen destiny help sa boafo na nye bibia nso na ahukire bia nso na hukomu a eno kire se wawie ya no sa de ni si ama bibi papa bia edai aba ye kwabena me se woka asem na me se ye ene de ye hia me hia ne se awurade mema me otwen ni abotere because kwabena ahukire bi ho a wokomu a sanse mi se wote a wonte ase because chale me ho kire me enti wa hu but enti eso wo sere awurade na woma wo otwen ni abotere ne fanya sa wo destiny helpers no very important so fanya that's a paranoid akabu a kasa wo destiny helper no wa gauge dada sa but gauge the waiting sa obi timi bo abrabom wan fa sika ma network or the be more in terms of nipo mo ahyehyɛ what yes eno enough you should take advantage of it obi timi bo abrabom ade bi e da so wa produce sika pra ochiro to create se fa na ko sa ya ene dem na ochire se nipa no kra wo introduce no to asoro ho no small boy bi a wo fa na nyahwe wo susu no na enti emu onipa bi abomfia so mu akra na confusion e ba wo so chiri confusion be si emu onipa bi abomfia e bi hu ne se bi o ye cleaner exactly but bi woni mu a no na esisa o shebredi ama o enti wo hwe de ekoso an msi a aflawo nsem ya insurance nsem ya Asogli Palace so onyina wow oh wow enti mampani so afi he ECOWAS summit and wadomonline.com and I remain focused on building a progressive nation. Ada yo and a CCTV footage of how Robert stole motorbike ways legon. Say camera I capture how fast motorbike. Cameras now wa bon sin there yeah adwuma mo na se be ya nintam no. What you say? Anyway, and I enjoy that positive mind. If you are they me bad energy. Enjoy that say they calling them the chick calling them koki kan sem bi bubu na be won wo me kwa me wo see na positive people the positive energy myself for the juma so kokra anti ya di be sia ne sa ye ka che onyina nse do Ghana do wan kasa ho
na do abusua na koso think right and think positive bibi obi ma na ya wie ti yakwa di akudie mu nsem Professor EK Wallace etwaso